Fyddi chorif. Okay, sin síne a Pádraig. Choinneimh how giddy táiseach. Tapblaat Tim. Wel, feesgur ma Harston is mische Sean ich Karmek, agus sle Mòr Ostaig befalum falche griele goed ar de vulle gu ar chlub Irise. Hij goma nurig Eichgen, ek hier Seisean aan de strij heet je gomal gach mies. Hashin fatten het komen, hier zo'n je helting is een immersion, agus zo'n chin caller in je Jew. Zo'n groeig in een goede boek. Als je een dag is gebied een Seisean een dag uit female agus ingenieur weef ule oude zaken gebied. Hashin maar ha vies zaken, agus am kreetjen gewel. Sin salir saket as sy'n tlwag ha ac yn Jew, ha sy'n iri Dr. Tim Armstrong, hiet Seisean y lyric yn Jew, ze an y Tim ferfa hawl sa chwnig ha gymwr yn sas, an y chicas, an y rannsachaidh, sgrífig, agus han siolus agus yn nwy a ha eke an y ffilm galig. Fi y cwr gymwr bys na hac yn dy rannsachaidh agus lítrach sydd y chwysper. Ha mi dol goed faaltje Tim, agus het alle jiri ar stiùir tran phàipear a haar son goed vaar koer in Jew. Vi kar maken jullie vi Currie en deasbad is je live. Maar sin, villu alles John Tim. Ha, contiguous. Nimi share screen in each, and I'll show you the PowerPoint hacking. Is Mór in tang shown agus mór in tang cúteach san chorma bhí a genu seo agus ha mi a vidin, ha mi sminich ha choma útachún eichgen agus she chorma haunse a chlub Iris hashin in dachas no an journal club seo bhí a brian an rannsachaidh asúra no raisin to úd an in foghlam ag hula ire a bhó roscol suas gu olhai agus a bechgach a get a rannsachaidh sin gu sáirte rannsachaidh foghlam bogi agus cúspad na ciad coinneimh agin na chiad stréide coinneimh agin an semester seo bí sin a coid gu sáirte focus neo atha crew, so sin a chiad cúspad agus cúteach Czechish canning follisach en bruin foghlam bogi agus bí sin amach sin rubig a bharach an in minage agus in chase me in the cúspad seo a phàipearan law and Jew sound like agus nimi maslig in enemin seo ach sound like Ashling na Dhiorbháin agus Pádraig o Duibhir phàipear hanikamach an in Davílas seach an explicit inductive approach to grammar in Irish medium immersion schools. Sanig sin amach an in language awareness. Journal raisin to clúteach agus mar sin coide sin an táise cartrón phàipear céim is nimi gearcuntas gach céim an sa phàipear is nuir sin ha mi dáchas ma chumas mi mo bhío raisin de dainse go bí únig golóir agin inar sin deasbad céistin is bechgin a chud ar ashes at earth agus dúd ag smúneach a ggéir natóirí an ounce a phàipear seo. So an náiseach na hútarin sé an dachúd Dr. Ashling ní Dhiorbháin agus an tardal of Pádraig o Duibhir han ddíseach ó gobad ag óscoil Ceithreabhaile a chlia agus sin DCU, no, Dublin City University. Dr. ní Dhiorbháin bhaise na hítead fat coiplin díag teachad fónta bhéin na Gaelic ag iad in a bunscoil. Mr. Riny PhD agus Riny PhD a chúspa seo agus Currie mi gal could magúte go é páirstein rannsachaidh go Riny hín mar PhD a bhí sin a coit in Jew. Agus an sin an tardal of Pádraig o Duibhir sé dúine ha a bhí a scrúdig agus in sas an in foghlam bogi an in éireann a chion imig bliana agus ha loibh clúteach ag amach immersion education lessons from a minority language context. So sin an díis útad a hacking. Agus ag táiseach a phàipear Rainíad gerimrig suachaigh foghlam ta bhéin na Gaelic an in éireann an samis minichuig go big é féimechain didir go coit ar cúdin a ritain a chanasí a down sa an seo go de bhís sin ula réisa ta dheolach ar a néach.
So hier dollamach agus ha min in dúl gohfuil de brian folan trevein na Gaelic tuva muich na Gaeltachti. Chanomi kinchach a chan hiad statistic shaw ginchach o ma guja gohfuil a brian sin. Agus nachelach da pink a hun percent inachloin aun in folan trevein na Gaelic aun in Erin anish le Gaelic estai. So arif gumama beg views cànain nas luga na haki now in Alaba fuse Tír Mór na Halaba. So gleveg you a fine Gaelic estai. Cúteach a vor cújin únsach cànain aun in folan na Gaelic aun in Erin túchimach no incidental. Agus na haid de kielach a glé sin gevel ada fatavarach ada cúsbert seach crú a cànain. Agus geré bogig folan bogi cad avistjach mar sin gevel na lesnin en torst fod ed in de cúsbedin agus an sin in dachas trovolca can be a clown a togel na Gaelic ans an doishin. Ach haid moachel can be a clown a togel more than you a togel shorshit to ether cànain marachana see it no interlanguage no Gael Scolish marachana see it. Agus she can in a cad ether sé a Gaelic a haun ach le structure in more in structure in Virla calcan a China stech agus cúteach fumialas na Virla fuam in Virla or a gumor cúteach. So agus haid mochel gevel en etterchan in shaw duriv a kerstechig no hundig unners geveli suiche eke chloin. So shinkad es bishin a gainigig Jifferutin in sin an in folan trevein na Gaelic in tú shaw cúteach just doing na moile. Okay. Agus in sin chaid had is cor of unvech. Bunvech can ha mi smunich a vishin a laishig is trying to head stray shaw in a kind of shaw be it chin and ard take it giri jirik dol harish cújin a bunvech can shaw a vach agus mas mama kainya and fair shot kochoramachig counterbalancing ha mi smunich could be Anna could be uhin a macher shamaguja out of phàipearan to cúteach agus jirik gulua mar a ha ieds in a tukshin of an vexshaw she sure column at their únsach cànain no olashach no implicit language learning at in darna live agus Czechish cànain and analyshach analytical language learning at in live villa na haid de kielach glacial. So column get at a únsach no olashach agus únsach folashach. Cúteach chaid amach gomór fernin a chaman and agin ounce and tre shaw the crew no focus form is man a haid hain a differ vechkenig differ rannsachaidh gudírich na ha shaw kielchug ach man of it hain a meanich of an vech shaw she gníomh san B gníomh class and B lay plana no tuchimach a haningus ada na scolarin gu crew a cànain. Sinna haid de kielach le focus form. Seach cúsped en lessing marken big. En cànain hain. So sin haid de genu et de jalachug et da shorse Czechish cànain. Agus hanelid really gragevel mog seach mog en seach kirsch no kiar ach mogel gevel en da going out. Agus hier doi sé Czechish deductive teaching. Agus being teached ounce of Volkshaw, being teached a Czechish real cànain, agus inertion femi na scolarin and real sin a chudin griev to accuracychen. Agus femi mi atachug sin maristrik a doi a vis michin a Czechish na Gaelic an Gaelic is called to Sabhal Mòr Ostaig. Get the vis sin genu rupeg Czechish inductach cúteach. Cànain gevel of orcúchin Czechish canimi out of fatten shop. Each in a dul harish a real chorrigan. So there should be an image for goy being holani kakem a kurd na real shin en gnia van and doi corrigan is yevied ashvolig vuamsa kimmer a haid the dolish lishin. Nurshin had Czechish inductach. I guess in Sean Radilla
bíonn teacher a toirst a siampla in seachad agus féimi na scolainn an rialt harigid óbracha gamach iad hain. Agus seo in seoirse móg checkis go haid amálaigh in Jew an sa phàipear. So seo mar a haid a mínechuig in seoirse móg a hachgasan in Jew. So hi dulmach sé móg inductach a haun. Va na scolainn a gobracha gamach na rialt iad hain. Sin ag cria a bhóg seo. Cúideach sé checkis fólasach a bhain, chané checkis neolasach a bhain, chané checkis túteach mar a thuirstiad. Haid cur focus éirichan in hain, agus va éice chlán rís an rialt a bhínechuig ann an lorach an laive achga. A gobracha gamach chéile Jane rialt. Agus cúideach vai tróirigte, charú na scolainn in ddíirich in legal in luim hain, a va an teacher glú in sás, agus sa hi dolamach va cúideam na helamidjin cútamach ans na siampla a chug na teacher in seachad, agus nuirsid chud a chlán asbhálaigh na patronin a chuniciad agus na patronin a scríviad ans de lorach an laive achga. So, seo mógóbrach na lesanin hain. Agus seo na bheith na teaching in genuine sa class tún díochain. So, in náiseach, choid na scolainn a siamplerin in instructorin PowerPoint. Is hí sin una siampler gina scléitin a bhachga ans an díochain seo. Immersion bheith na scolainn a gobar richéile an an bunyan bige, agus a gobracha gamach na patronin a haid hain a feicin ans na siamplerin seo. Immersion bheith géad a scríag sias na loragéad ans na lorach an laivia meorachi ach is haid the reflective journals seo. Agus immersion chuiad asbhálaigh van a teaching na scríviad ans na lorach an seo. So sin cad sin pattern bunasach na lesanin a bhachga. En díoch an hain, vai de gobe instructor a thugiad agus gutamid bechgach gur seo, haid thugiad structor réisint a taintse and tú seo ginneteach. Ans an díoch an seo chuid na scolainn feiscead sia uad go lé de heicisk, seachadéad céhir seachcin a chúsper seo. Va dachiad cerid a seach scolainn and sás an díochan fó dhéic scolchin at the galaxy, ula picoi gu sia. Agus an sin a húf data in J-Live rain the rannsachaidh seach bunyan focus le ochnar scholar ans gach buyan, agus a fein bechgan a dash van a scholarin, cymryd vaid hain a fedicin min lesson in the chord de rua, agus jevaid de gynsach its marsin at earth. Agus marsin so va ha data calachalachka, no qualitative data achka ans a scudig, a kujach ha data adavol, no quantitative data achka, raini toas ed en yolis igna scholarin, structed in tarikij, three tursin, run giaching, ik jerig na giaching, agus immersion in J shia shachking, via gevel na structed in haast igna scholarin en J unia. So Shaw, so he don't mark Shaw shempled fed in a skleet and a chlekiad. Agus manavichin do mavai de kiri and tushel ginejach a hekish yemikid in oshakadol harished gine manava gine a gober agus manava gine a gober lation alt no the article. Agus Shaw na de genuine Shaw he shiv giveli de coit edin alt dachuv out in Falkland fit in his board in a hat toshachug le fumrik. Agus Kma fashke kitchen is glad and if it's akamsa out in Gallic is Connalturg. Agus he shiv kujach had the Currie a virula risha skleat, Shami Sminchig Guru and Skleat Jirik Madavai on sa class, agus Currie Bekin Burla Rishna Falkland Shamad Taikiana Yana Kloin, because hey Inchinoch Jane Barrel of Aka as Jane Falkland nach Rofame as Minichig, agus Ichelin is kolach agus etiquette, big fisik ik kleiner Ichelin is etiquette is kolach. So big
Shaw he had parsed yen root can begin the quieter shots yen in teacher lesson stage na skleat and Shaw. Agus immersion begin the gober hele and in bunya beke agus a skrieg ounce the lorcan live mjorchiachke J Unsichiad, agus Shaw is shempled yen data shin achke agus reason to Deriv a leeg ach va tarskrieg achke Shaw agus ran hin etter hengechug in tarski gacha oid deridu had guhadi leishin tushel ginnejoch has struck in a gallic agus struck in a gwail go hofashke hela gallic et na herin is gallic na halaba hofashke hela he shivanun root out in gallic na halaba. So he had cased she ounce na loric and live ach J Unsich me agus yemikid inertion a shempled bunusach agus inertion fachgal ounce and tushel bunusach a could Jan tushel ginnejoch so and tool da and uul and toolet glanning and uulet and chichelin peelet and echeling I guess marshin at earth nurshin va shaw va fadavelli genu knuasachug no mjorachug I guess yemikid minjachug the unskid J and real chi unskid I guess I there could asian tea as could is czech could I is czech kinjetic I guess inertion Fadikiri barach a shemplerin fuapasin, so and tad, phallic and ad, and thuted, stoilen uted, and talarm, ascetic and alarm, and torin, fachlin and oring, and tamadan and an eneminamadine. I get nursing barach miorchino, knuasachi arist, jema vech at an lesson, I guess Sean Skrive and Balach no and Nian. Hagalik in barach kiel and Jaco and Rielch Shaw Unsachug Hami Ermun de Muchke. It's Kolach and Gallic the head and ha Ermun de Muchke a kielchug Gumatolocha. So I did Van Balach Shaw Ermun de Muchke. Gamalesho. A nourishin might have hurt me. Reinid screwed ignotoes. Reinid screwed ignotoes ed Erna Komisanach agus han klaar so rupig did a huction so heet me through car sludach or van hin gresh greimachug Erna Vachka agus so hierdrut became agif in the Reinid skudig 3 tursen agus quite in shin in Tasha jirich ounce a call of Shaw Immelin no total so Shaw Jacob claim shucks avayed leish na structure in Shaw Ulrich Hila agus a hiad line of Shaw leis na strachen car nas luga Shaw run diachan a run experiment run a lesson see shiv ula galad via the fashka kerid percent the who've kerstus no kerstach no kainshach kinshin so nurshin na strachen nas moa no nasacha Shaw shin Jirich and Jane a Jirich and Jane a lesson, and I guess Hishiv can Jackie at Suez skew 3% in Shaw and Jane a Jirich. I guess inertion in line elation a dotakin, Shin inertion, Shia shacking in J live. I guess with the high car brosnical, he shin knocked the Chyliad more in and Shia shacking, Hashin gleva. Inertion Nikolovan, mean Shisha Lewis said Nikolovan illa hide inertia quaiter gach elamage yen tushel ginnejuk. So in Tashach and Talt no an article and duried and Talt kerst. It's inertian muchig ekendashach no initial mutation. So in the Reinid acher who kerst ek Tashach and achkel agus inertian muchig jetty and final mutation and the Reinid muchig kerst ekenjetic kujach. Agus he sheen Shaw Fanaron dulikitis as mo eik chloin ron giachin agus faden de Reinid interstis a shad sound leish vuchig shin ek jedigan achkel ounce ginijach. Inertian quite their kuchi in the data calical jeva na scholar and heinous moonichig. Oof. Kimmen van na scholar and heinous moonichig. I guess he had weg ounce in arsenjach hersteek can durst have a hula scholar can the chord and style Shaw
raibh fatan a sear nan style analytic, net fat an big teacher jidik a bremian real agus an ursin giddy orison and real shinny yenu. So I guess shot unvech ta she nisfiar nunata to a genue to hain couldn't to dodinchin a gobeth high nashar nuvis to get yenu hain could to dinchin a gobeth. I guess high the sminich get it na rannsachaidh sminich get a fianish ha shot air comparse the goodness scholar and the student engagement. Vai kolach gan roid gal parsed gudulu ounce a lesson gan the chord the dua. Kujak vai the sminich gan rafianishach gan ro na scholar in a torch forward I guess moachuk nashad edachan and hain metalinguistic awareness mark and bidh. I guess jidik levi mishaw sa galak aginya. Nu de kleiniest to duine allowers to canny to oh yeah shouldn't to shall ginijach gero na scolan in a fedic and good read nus moachel as j va tackers ouncechan and ach gehin. Kujach vaid a smunich gero joey in a shach as mjorchuk nan scholar in a student reflection. I guess gero na scolan a smunich ger na vaid genu lishachanin Shach jidik of Brian. So Shaw un scholar is Remy at their hangachug. Ha in Lord Livia Mjorchin ma Marvinich na unsik me. And in Lord Illa just screamy shias na unsik me. I guess Mahayu Hadish Mahayu Ash Harokain Agader Acto Vinich na unsik me, fami to smunich agad, I guess Bikania Agader. Nish and scholar Shaw a genu is kolach comis edad lower live avis jachavig aiken scholar Shaw Maguja Vorkuj Junior Skriab Chias Brieriches Agis real chinis written marshin Akvai the Ferikin Giro and Pishin Fadam Roakari Doladash Agis Minichug na Unsikiad can the Reinshin Jeffer can roy the Tukshin of the Genu Nishad Navi Jirek Skriag Chias ounce and lore live Achka Madahurst did just screeching shias na unsik me. So va niche le giachens and be tripligen, no cation, no lightchen, no loy bagus vana uterin honorach mean shaw. So here dolomach can imagine nach a giachen herste hound out in doi salu nachro bullion komishachka, no control group. Haro bullion illa de scholarin nach the Rhine Shaw nach the Rhine lesson in Shaw no a Rhine lesson in at the Yanlik Shaw because in pretty good comus yen etera. So I had honorach mean shin I guess she case matter her did case unia said it the found I guess lay barach unia is that it gets now recheck betalo giach and herst yenu. Could you I guess fight honorach get the Rhine na scolan in Pishach had the Rhine Pishach homorsa bevian leishna look rannsachaidh. I guess Vad Maguja da overach vad the smunich Maguja can da haka shaw. So he dolmach hergiet and tushaginijach aha guma dula noch on hain. Femi tu madavashin feichen ha imig elemagin to the stay and tushaginiji yemis to unsachig who've gnei I guess crew and ulcha gets a hulurit marshin. I guess marshin she stuck the reason to time chown. I guess Kuja fighted back Gakinchuk Makuja can roke her shack and Jirik Rogodich. She Giach and Avon, I guess how Arish to Hoof Unia, I guess Edigid Haro Union or Edigidach vi Dona Sachinishin. Ach Vayed a Ferachin can row Makujan and Roe a gobet at a structure shaw more than Nasacha can big inertion can big service Nisharach. So I guess good person to rocking leishin, like hitch me at Ashen to rocking leishin von y'all sagam heen, a goberlation innovi out in Gallic is connell to get jet a heen bishin, bifisek Jamie, bishin a cosk, I guess Coel Katrina, if I mean fake Daniela, Fatavadak, the Jada Kaher shacking at intuition ginnajuk fusely innovi. She struck the reason to do it down. So inertion, Famijirich Goose Maguja
táise gur an deasbad fa da chéiste tí an ardthugam it's a hiad dul amach a bha mí wonderig Dírech cimid a gafig an móg únsach í seo lesachig na gúide ja uis an illa. Nas traiche sa vanscoil can mis Ronalm na vis na structuren seo na gúide fast ráte ansa can in eike klein a vil sin comasach ma gúide nach an leis túise ginneach ach coice fís. Erniu na sanamich it's an art school na fís ik ide olhaim bechoord vil dóan an a bidding chóse en style seo a chhlec gans an an gal gets conotug mar a shemplet. Cúteach fa cé seagin agam tíireach a bhóg seo ha mí cínteach bhfuil crí ha léh fá a cha críochan na sinnic genuléis agus go cínteach ha mí sminnicha go bhfuil sealting go bhfuil an móg seo gobar léh fá léisteachtain an rialteach céirs ach Jamie instructed in no real chuck, nur nach el pattern out. Agus Kimadavis to a Czechish Madashempler Gnever in your real chuck. Kimadavis to Jenishin, good soyed, Hanani Shini Yenu, lays an in style in Duchtach, or Hanel pattern out we lorik, ach nachel pattern out. So Shin Dachish Tavakamach, Betalamanish Makuja Dirich, a foscalig nimi couldn't me kriached can we ask to share screen in Shaw I guess could imagine an urgent jidik a chinas Czech I guess a brian is some faking gevel written okay so okay glefa so a Chilean gra gevel and fuamako glefa so maguja Gin dieri mi orif ma ha shivakiri lava kurt suis agus ma ha keisht no kurum agiv good the mitch just domen kurst agus a brian ko ha giri china stechen noshach. Thank Tim, vision scanial. Gamai intinach. I is Gehadich na bheith na céistin a bheith cút orn cedéirigesin me dúin grammar agus nas tré sa bhúnscoil agus sé bhút athe mu sé rihí a déasbad me dúin ar san nún a bhór décho trá athe sa ha róra nó a bhfuil ús nas imimeí na ha dráasta. Agus go déire a bhí coid ar an dá gáis sin fer a bhfuil déanana rút mar imsaigh tuachtamach nó agus mis mini hier an ús na berai a sin ma agus nas imimeí gan na dáin imsaíach go cúteach ag an úsin ach ma ha sin na tachar san dráasta agus ha hanna méidirach an hástein a bhfuil sin gopaid a bhil an bechorgain a bhí smúnig gur structure nó dói ségus gus imsaí Jeffreyste a bheith nas imimeí ar ús nas oike so cha bheithne méidirach an ach as dói an laverstaachge ik ús klasse quick sian mar sin. Wa gemein sin tá ri cruúsach nise join chuspe. Tafel sa Tim. Tang Gwen. Glefa a fel kuja ganile giri China stech. Tim wil ik een pleintje oké? Ha, gedera, ha. Van mijn job sin ra van huf ha sinneach gúnsaí a bhunamsa agus go deach mise trónárscoil a gúnsacha gaach an hin. Seach a bhí gúnsach ag rutin mar seo mad ha sin cót a drasta le S3 ha sin cót ar past tense verbs is written chospóir sin. Chanje go bhfuil atsanna féin an chom ri bhí gúnsach mar sin far a bhfuil basically féimi sin na gríomhan in na hort gaisan air piece papers has na canting right seo acit déhiú hat go má cútramach halas únsaí sin bhí céine féimi sibh céineach or a seo agus get go bhfuil nachil sin chotáineoch sin ha me se féichgin jiffer etter can classic in a hami Czechist
agus chai at san tro bhí na Gaelic agus neaging a ha iddo hocol fó leor iad an biolú. Ha me se fadal gyn gyfil get nach chael chod taringoch sin ha enes eithige an na dói hat ha fa achgerí vi ga húnsaig ach gyfil a goper. Mar sin chanja me se feich gyn chanja me se fadal gyn gyfil na greg ga na skolarin trefi na Gaelic mi vi tort gaif right seo peace grammar agus gyfil ga vinio a chanému o chula cael a chur an na dói glensach gunne vi like chanja liwer schon fallach of mark bí J hat de gúnsach ma hanes straightforward mark bí gaif le right seo necker sich halas jan wil sin a janu kiel mark bí. Hai rosa, tang, Diane, more than tang. Gleva. Co ha giri china strechanís. A mis munig a mis dirich dal leemestei kuach ke. Gleva. Hitches artscola géile Diane. I was of ma techkin. A mis an de dói ha mi kuntig a mis munig gestoch in de ha lochúmsach jaket as een artscoil chanile superteach cànain achge sonne vi clúich le. Is ek het echt le stoche le glevik de gachlen kiu agus stoche gewil sin het genutí for gaifsen agus an een dói is ek het den big tú gan kiesnachig is ek het mu je hat de tiction mu grammar stoche kan bunnig het ra ik kan hues na hartscolig gewil een joine hat chin tro klassich en lochúmsach gewil barach graim achge kersone hat de klechke utekin agus kersone ha is ek het utekin je koper mar seo agus kersone gaan tú sendestei seo agus le sin ma insinach brute wa mise fertig gin go te chin hu kin van een woenskal wat zeg maar koneltrug wa Gaelic achge wat te fertig gin grot viel aan de Gaelic agus een noorsen waar karen kollerie is ek het een karigheid se Jan watje waar karen deri vi gradio ach get ha merk en ak is ek het ans na hasje vi gra ist hanel hasje gertiction kushone hasje dat de horstorn is ek het lesige gejan weer gaan agus an vi gajan an de dói har an spoorsel no an de dói far rot a goper kan die hele wa mis me hin gein karan female is ek het een dói sin a chlechkig ins van mi fergin agus chlechkin da gooi mis van mi fergin me skrom mi is ek het de torst stuurde gaiver kemmer veget gajan was nu geer jare fall we gezegd geschicht in janu go sin achke ach Beken is en de veget fall we se skrivig story goin naar ruteknach hule kal fall we eerst orre agus oen veget gra ha seo akin met ha ranch show se vunskol mar sin sak het faction Liklein ha seo akin agus cho kutrmach sa ha vi chile garage gan gran gereest agus wie tokal de route jusig het ja ha mis min gebel sin gema kutrmach ha was a inch wie kleintje sak het maar ha te koper seo an de niering agus maar jachet sin behalm sak het sin echt gen je dacherste seo kuch we afsach inch na tori en sin echt kuch Sin nach beer, ja, fi ik ma insach en un short skrif ik jen un shaw. Ja. Tang Shona. Coila ha gedi china stechanish. Tim kiet tanker san student was sin gemai nog ha mi dol gemoor lis na ha shona gra stoch gre sin geloch an vi gopper as an dói seo gil ha ik chloin ri jarabach agus ri fianne shalorok as shelting goed kimmer ha fi sachke Jean Jolas haake na structuren agus nache vi giri orde peace grammar janu peace grammar beken waar koper janu weer peace grammar hat dollen saas se griab agus
achge rí shelting gilt go tiksachge or ha de géin smeurigig gewil sin gilt sin diolch structure agus gil fisaking nu rialtjent hatje chalid ach so toch sin gilt geloch an de goper dói seo. Beim smensin gro kuch inach gro na húter in de gra grad witken jiampach nach ro natorien na saarste nach ro barach jole ik gloin een structure in kent in kent vis oprach ach shallen kent de si sechen in sin garot band Charles achke biknes krianig bikan ach gro moed ba tiksachke grammar is me structuren ba rot kajak is was sin nach. Ja, mis minnig tiach aan te vorige ge jerige fepe feit de haro na skollen in 5% dag haast ach so feit de berge get kimmer J Yenigi gus en aarschen a gardige vis barach na sin agus feit de gadget gegans aan te jerrig ro agus a mis min de reiniad mas ma chéine reiniad jichen statistikach agus sé jiffed a buach gu statistically significant gojoch. Yeah, glefa. Tang Anna. Sili mi kuchach gembige sak na bitte tasche hulische sule hartje en tusho ginnechach gefebig tikse viach gedashach Dhiorbháin phàipearan agus chanlism vil tu amsach ma ek am an sinnne janu ni kuchu genatere agus kuchile get de hisuur te gaan gaan je let sak het ha bord nach vieren ha sin dich ja noch ach gewil sak het gewilachke sak het mer heel tikseachke een alt ik zich hier allemaal ha een tussel kindertjach gewie gemaakt er even uitgaan in je als een ingenieur zijn een Ellen, wil kitty China stech? Ja, no, van me heen smuntje groschen ho eentje nog kitjach. Ik is me heen smuntje kitjach kun behoor geen wie tasje he, wie brien eerst grammar wo klasse hun no fuse wo scolari she teacher bin scholar hannem agus ha me heen check is klasse 3 agus ha me fiach en ruten grammaticach a janu like hanjeliet ho komisik levig no skrivig haast so femite vi kar cruachal udenen had direv hoshich mi vi janu gamenen ach udenen had direv muraveel de structuur in kerst ik a clown ha rupik direv ik in toshach vi janu shin ach kuchach van me heen klach junse leine klach mi video in vi gra hasho ik misje wil sin kersen op kar is femi het kerste het ach ha neem het skrivig viti ja vi geach is nurse general de marchen so ha me heen is mention gewille ik kutter mag vi tasje he ik ieder is buige agus ga me heen tro film ter wie bjarle agus reinsine dat bjarle akin ule wo hus agus reinshin klassischen grammar na bjarle wo klasse hun agus ha mis mention vi ho femel me va shortje structuur akin aan een film ter wie gaelic of hagema derev ha me heen check is klasse 3 agus surin jo written a janu a genursion ha glusik jo klas ila agus hanjes lesakam nufiun a ha akam a navli an a J Reiniet roya hanje like aan een doi femia a vi kummel dol gach bliana agus tokal na reine teacher in ela so aan een doi ha ho dere hu gain gun structuren agus aan een film ter vin bjarle ha jorich en ha schemes a hule rit acha ach aan een doi fiction female like san naam
Ha mi gymoryd o lacht eilen. Seisean van my alles heen agus a vi goper le differ sculpture is tichte den we fé na duke get ha hulledinje son cheek kaboel agus ha mi do se dag is gewelrit gin je cheek maar skema grammar ha zo makem se galweis ha mi ras han je lisse me wil complaint mi dos gewil a mi do lacht gemoor eilen ha mi smin ha written is bunnesiche yi maar waar mis me ons maar het ligt strengst of akinje I wie kan je er differ sculpture en de differ skiën en de differ hoe je hoe na karstoch en nach kutjoch kijk is J shorse cool gaelic ha gesteimarken beeks maar ha sinnne torsboei ach hoe o galaf an puin go me doling an stoch go joú ta sin sa se vir leintje bum se ha ach ha mi smin go bh ruúte gin na spunnisige ó seo sé misneach na teacher den heen agus a bfuil iadsan misneach go leod agus cínteach go leod as a grammar ach go heen son a bhí go hékas agus mar nach structure no skema no ruúte gin leinteneach bhil classe hún go céhir no van Roscoe go céhir mar nach fréim oprach mar sin ann waar een teacher en alles stechan agus choirle hiidir voor kutje in de jolige as a skippe no maar nach hulle lihet sin achge wil het heen dat wie mis go geleod sin hikisk go kerst en as na hemmig dói in de ro mag as a rannsachaidh ha sin en wil eerst dat wie mis go geleod sin horst sechet sin puinge right, bí mé ri saach. Lik mé le duine ile brínis, me féich gin vrieg John Joe nach go sin. Ma mis do ra dapper siite hagus a sin je leti. Het duske jo de méjum. Ha mé go mule, ga mé topper vodder neutje. Wa mi do hokkel puin na ga, hole mi go frame oprech dat je macha Carlin i Geltach ga je me bulle kiidech de hacha scammy an sin wief gwen. Well, waar mis je in a vuin sin gen bekken bliannig in isje. Agus mis mama huikse ha goed nu go Starland. Agus a Starland isje so an oper va sculpture va féich na skide in Seisean. En waar heen in Seisean, John Joe? Va ma ha gesmunig. Va dollars an gréis voor sé bu gaan je bu oprach a buien oprach. Grammar a bhain agus hánig táir as a chadánig rút in curú de láh nó a lucha a scrín so a mis mé go bí a stocha na nó sin ule éí lehéid go sin ule crufis de Starland is canal hai cabile. Bunke van mi dolligano Tim ha mi smuinige go bí a ma operráusach I dhéanú de seo. Ha mis de vi Molle is am go táir vis a gúndach du me seo go bhfuil sin glúsit go puingen ferramal an a grammar go má lua agus go am ceolchu is sin se ruúten mar phonics an a klasse hún hat táiseach hat dá sé an a klasse hún a chula dinge dul daft ach go é táiseach rinne phonics bhe is hu a gin bhe agus gan scochtach go call a dulach lechgach sin. Agus van mi chorig go bhile éit fa cho ma Cathy Johnson echtin, agus vai tuch vai gra nurit a mis vi graich an blianachen. Genémat baracht oene, agus vi an a sichen ha natere gaib, son vi klingin cànain, agus vi klechkech cànain, agus vi tok an a happertjen, vi tok han a pisam grammar a sin gnatere, gunnisach go dé has a dúsach gin a joch na dé a dúsach tabartoch na tuúshalin sa bíkel a joch ka klingin agus ka klechke. Agus an oisin ma hat de féin go leor úne de se sin, hik na komisam grammar, hik dúsach gin a joch bísach gin na de vrine sin mé an choirsnach na skole, go sin a bring is a dúsach gin a joch, agus bísach gin sin, agus úsiatjin, ach lásige a laitse hat tachar sé go bhfuil cús úne nach sin cúse hat go leor de úne it an gaelic chola éwa agus an a sichen idir jealichte agus hanna comas in a sinnaking agus hog gwen am smúne puinte bheit oabach má sitmin misnach agus go bhfuil féim gomór ha mis smúne an drast an na fóm trvína gaelic úsach professionte a bhí ann hu chanil mór an gé sinne tachart ach an opa de le a streich betjenno.
Agus chaning sa go bhfuil barach féime de sin is an misneach go chóirte hitserin, go sáirichte chaning is a bhunscoil, gúte a féileach go bhaicse ach go húfgramach na Gaelic, no húf na skillen connachtar ach chéineach. A mis úniach go puinte ham, go bhíh pios ráusach iad is seo uabhasach má, me jouing a gúteach sin, a bhí dúirs clasa hún go clasa céad, na, gút gnéimach sin coite na sáitina sin, ach a bhí cúiseachat barach sín, a bhí dúirscaibh cànain an a síochad hánátere. So, Dilly, mis hawn yr eist. A mi dal chan o John Joe, so fel lwys ysmwyn i chi bechorgau barach gwyn i soch y cosgr clich agos gyda lafarst agos Shane, wel, nid a ha ceitac yn sy'n i end of a state. Ach, lys ac lefig stori yn y gys ys y bryn sy'n clich, osian drama, roleplay, fel lwys ysmwyn i chi gyfel sy'n nes cwt i mi chi as nach o galiorgi sy'n ac yn sgyfel sy'n stoch ar o rang gyfi tocol na pencil yn agos y cwrsiynri paper, mwys bi na structured yn cearstachge. Jebinge, Gwen, sinne wat daarmee kraken jebinge. Ha mis munich ook kus oorlog oren en als ha mis munich ook dat care this show go ide gewees in lenting get ha curriculum Gaelic jacking ha sin go ide lenting curriculum ha beerla hu sin nu ut te haun als se rut game sin curriculum Jeffriches on Gaelic Getus Jeffriche hu se rut in Jeffriche haun maar ren kati pungerleel laat age als horte dem gemoor e se sin gedoortje en ha het a gefein Gaelic achos yn gwyte codwyn sylfa agus ha dwrs y falaf awn bon is hwle sy'n elef is y tahart o'n ysgols na corym yn elef is achgan iddo gymes y dygol gwchrynioch is na chai sgol Gaelic y hagat is gyl beir gyda dy fein beir lag i chwchrynioch is is rwt yn masin mar isiample agus had y dolgachi yn wrth had to bring beir lag fat na hwnye agus croissant for half a sinne y gradding hyn am y classic kid right fem sy'n gen o cydach gael biachge fem sy'n gen o cydach gael at ysgri o cwth go cert han yw'r sy'n gwyd jeffreg yn ydych sy'n nam fech sy'n yw a mis ys mwynhau ag iddo kid mae Gaelic filante far a nwrig Gaelic a sy'n chlechg am y jiffer hwychyn agus gael misnach achgus yn y Gaelic a sy'n chlechg gybydd Siach gemana sherach in nuishing that the hikishi stuck classic in ele na sanamiki classic coax is yes shech as stuck an art school edewa I was natuurlijk han you listen me on loch giusach is siach weet the reality in the cause show na stana hen het het me vara so gejuid Gaelic in nertig go tuur ek net ta even Thank John Joe agus ha mi feikin gebel Morvein gebel laaf suas fel o giri chinas Czech Ha ja dit na hele camera no va mi dach geisio hi sin agus mis se tu vele je John Joe Cànain ha mis go bed an een bunskol an een piarst so han je geeltocht de haun han je Gaelic really se hairsneach ietsje so ha sinje agus han heel skolariach in je so sin je táisbig bó neonní an an classe hún. Agus ha mis ferach gin mar go bhfuil mé chosc a chuidir mór gin úne arinneach Gaelic a chruach go bhí lévig, bhí Shane, a bhí gin gémanan, a bhí gin bh thuúlaáil hócruach al sa gas gus an bhí an Cànain man chuirt ora. An na nuair sin ha kleintin wo teacher in snard school agus han me teacher geran met teacher in snard school han teacher a mi dierig a gra ha sin je kleintje han je jalig het tussel ginnejach han je fisach je an taal agus je ha fakel ferrente no bodente a ha torst an ure je reunje sin oranje a vi gan tokul go ire filante a nuair sin ha sin shorse kurig han je sin tegus grammar an an dói formal agus ha mi dierig a ferach gin je a vil rudigin aus Sevian a vis gobrehug far a vil sin gen of meskige geidir an darut no hanile sakum so ha mis sure sa ga eiken van tu vele Channing se nach dói au kaikin channing se gevele hat je chodik in Sevian son show agus go
Hotel hocal we bringen hit me on aardig so chanelle aan de coinneimh geldach gus an ide ku between thing shock when we get the cracker o akinge de táisteach de fuamen as am suiker aan se daver na roteking van waket de táisteach ku huf na hastin is short se drake gewaket de jano agus horsmisje is dit bunskolle akinge aan de klas hun na changing it net je niet dat als je dollar wist na real is rebel of them as commissioning at as hatashi at go de February March fishing camera cushion it all as a jiffer evora fuse na fou in je lak it garlic a jiffer evora as hokat na fuamen achke aan de garlic hoboe fuse na fou in je uaf so geen lak as shinaka doet am kielwach tim wie ma a jano sé barach op rannsachaidh dhéanamh with sin agus mór an gúta nuasin go féach sin mach bic an bharach mé an cáte bíal mar a chanagat bhar bhíaineach, so middle ground, so to speak. Mór an tang agus ha mé féicin in is go bhfuil sin na stréip go cóig agus chanóí giri gin siad sin hada sé an uad agus ach na gabhh drug ma had bechgan astagibh Bí sinna tían a rásri chéile a ríist agus a becha gin mór in nún chusped ach a ríist le phàipear a dhealach se agus Gwen a bhfuil giri ínse chain jevis sinna genú ansa nachan je van a mías. Well, mar siúiad a éisiach chu ríist. So an mías be sin tíleg an tresúhá gen tresú mías na vías ik an uair agus a dúla an céil chuideach agus a chusped a hakamse agus ha go mór iad bh céilteir se seo agus mar a ha clown a tucail cànain as a tra ían an a suí an boki agus ha amach well an diachan a dhéanamh agus ha a dhéistú gin as a bhfuil acham Shane. So ha sé cuspa go mai intineach a bheitsáin a navías cuiteach. So ha mar se mun na muchke a lihead van seo éichen dú. Tá mí dús a dochas go bhí liheadteaching an mías cuiteach. Agus sé cuspa a ha go mai intineach. Agus a mi cíine chun le na cháirigh seo irt a navías ach go déad bheith an mástoch an rá chom ann sinna dhéanamh leine. Ha mí sé cnuasach gur rit cin eile go tíneas a chlub Irise ha seo. Ach mór an tainte mar sanna chom seo. Ha bhí chama imich neach éich cin bhil jeffer dríochgan agus ag bhfuil uíana as a chuspad ha seo. Well agus mór an tain chu bhúla agus mar hurt mí rein sin chláirigh agus an san bulach cáit brian mí ris na dúine nas techneálaigh na mise ag a chálasteach. Ha mí náchas an sin gin bí an chláirigh seo riáin leine don cúit nach go cumasach a bhíán in dú gin bin an chaibh cúteach a chuid ar seo agus a ríist mór an tain bhúla agus ha mí dáchas gin feich mí sibh an a mías. Mór an tain. Chiri an drás. Get tank. Mór an taing.